Iyi ni radiyo BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Mwiriwe uteze amatwi BBC Gahuzamiryango aho uri hose ku isi, ikaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa kabiri tariki ya 9 z'ukwa karindwi. U Rwanda rwashinje guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhora irutangazaho intambara kubera kunanirwa guhashya imitwe y'abarwanyi mu burasirazuba bw'igihugu. Leta y'u Rwanda kandi iravuga ko idahangayikishijwe n'icyemezo cya guverinoma nshya y'Ubwongereza cyo guhagarika amasezerano yo kohereza abimukira basaba ubuhungiro mu Bwongereza, kandi ko nta rudahatirwa gusubiza amafaranga rwahawe. Ubufaransa na Espagne birambikana muri iri joro mu gushaka itike yo kugera ku mukino wa nyuma mu irushanwa ry'igikombe cy'ibihugu cy'Uburayi Euros. Hari n'ikinamico runana, ibi biganiro biwe na Nini Iradukunda. Ikaze ku makuru arambuye. Umuyobozi w'ibitaro by'abana binini cyane kurusha ibindi muri Ukraine yabwiye akanama k'umutekano muri Loni amarorerwa y'igitero cya misile cy'Uburusiya yasobanuye nk'ukuzimu. Ukraine ivuga ko misile yarashwe n'Uburusiya, umwanzuro ushyigikiwe n'umuryango w'abibumbye ndetse n'izindi nzobere muri uru rwego rw'umutekano zavuganye na BBC. Moscow yo irabihakana. Iki gitero kandi kizanaganirwaho mu nama ya OTAN itangira uyu munsi Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho perezida wa Ukraine Zelensky azasabira indi nkunga y'ubwirinzi bw'ibisasu by'Uburusiya ndetse n'uruhushya rwo kwibasira ibirindiro by'Uburusiya imbere ku butaka bwabwo. Yizera ko ibi bizagabanya impfu z'abasivile, aho imibare ya Loni yerekana ko zazamutse mu kwezi kwa gatanu ku rugero rwo hejuru cyane mu gihe kigera ku mwaka. Hagati aho mu cyasobanuye nk'amagambo akomeye ku buryo budasanzwe, Minisitiri w'Intebe w'Ubuhinde yabwiye Perezida Putin ko atewe intimba n'impfu z'abana b'inzirakarengane. Ni nyuma y'umunsi umwe igitero rero cya misile y'Uburusiya nyine kirashwe ku bitaro bya Ukraine by'abana. Nyuma y'ayo magambo ya Narendra Modi, Kremlin, ibiro bya Perezidansi y'Uburusiya byatangaje ko nta bindi biganiro n'abandi bantu bari mu butumwa hamwe na Modi mu rugendo rwe i Moscow bizakorwa. Bwana Modi yari yavuze ko Ubuhinde bwiteguye gufasha mu nzira y'amahoro muri Ukraine, ariko ntiyakomoje ku kuba buzubaha ukutavogerwa ku bwigenge bw'ubutaka bwa Ukraine. Urugendo rwe rwanenzwe cyane na perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Uburusiya n'Ubuhinde bifitanye umubano wa hafi cyane mu gihe cy'imyaka myinshi ishize. Mu karere, u Rwanda rwanenze cyane guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ruyishinja guhora irutangazaho intambara. Umuvugizi wa leta y'u Rwanda Yolande Makoro avuga ko kubera ko Kinshasa yabuze ubushake bwa politiki bwo gukemura amage ari mu burasirazuba bw'igihugu, ihitamo ahubwo gushyigikira imitwe yitwaje intwaro itera inkeke umutekano mu karere. Inkuru ya Richard Kago muragezwaho na Jacques Niyitegeka. U Rwanda ruvuga ko ruzakomeza kwirinda ibishobora byose guhungabanya umutekano warwo bivuye hanze. Ruvuga kandi ko ingabo za Kongo zitera inkunga imitwe y'inyeshyamba zirimo FDLR zakangishije guhirika guverinoma ya Kigali. Intara ya Kivu y'Amajyaruguru yibasiwe n'ibitero bya M23 kuva mu mpera za 2021, aho uyu mutwe umaze gufata uduce twinshi tw'intara. Kuwa mbere icyegeranyo cya ONU cyavuze ko ingabo z'u Rwanda zishyigikiye umutwe wa M23 mu ntambara urwana n'ingabo za leta ya Kongo, ariko izo nyeshyamba zarabihakanye. Tukiri mu Rwanda, leta iravuga ko idahangayikishijwe n'icyemezo cya leta nshya y'Ubwongereza cyo guhagarika amasezerano yo kohereza abimukira basaba ubuhungiro mu Bwongereza. Icyemezo cyo guhagarika aya masezerano cyafashwe na Minisitiri w'Intebe mushya w'Ubwongereza Keir Starmer ku munsi we wa mbere akimara kujya ku butegetsi. Starmer yavuze ko aya masezerano amaze gutwara miliyoni zisaga 310 z'amapaundi yashyizweho na guverinoma yasimbuye y'aba Conservatives ari mu magambo ye bwite yapfuye akanahambwa, kandi ko ngo ari imikino ya
politiki idatanga igisubizo gifatika ku kibazo cy'abimukira baza mu Bwongereza mu buryo butemewe n'amategeko. Navuganye na Alain Mukurarinda, umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda, uvuga ko leta kandi idafite n'inshingano zo gusubiza aya mafaranga. Ntangira mubaza uko babyakiriye. Ni icyemezo tugomba kubaha guverinoma y'u Rwanda, kuko guverinoma y'u Rwanda ntigomba kwivanga mu byemezo bifatwa na guverinoma zindi. Turacyumva tukacyakira gutyo uko cyafashwe, nta kindi rwose turenzaho, uretse yuko ntabwo byatunguranye kuko biyamamaza bari barabivuze bati nitugera ku butegetsi hari amasezerano turumva tutazashyira mu bikorwa. Ku bijyanye n'amasezerano mwari mwaragiranye, ibyo ari byo byose hari ibikorwa byari byaratangiye gukorwa nko kubaka amazu abo bimukira bagombaga kuba bazajyamo, bizagenda gute? Ubwongereza nibwo bwasabye u Rwanda yuko bafatanya kureba uko ikibazo cy'abimukira cyakemuka. U Rwanda rurabisuzuma rusanga nta kibazo, kuko n'ubundi rusanzwe rubifite mu muco wabwo, mu myumvire y'abanyarwanda yo gufasha uri mu karengane. Nguko uko twakira abavuye muri Libya, muri Afghanistan, muri Sudani, ndetse ntiwibagirwa ko tunafite impunzi zirenze 120 hano ziva mu Burundi ndetse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nahabanye kuri icyo kibazo uvuze, ugeze neza no kukibaza. Ibyo minisitiri w'intebe w'Ubwongereza yatangiye avuga ngo amasezerano ngo yapfuye yahambwe adashyizwe mu bikorwa. Aho ngaho yaribeshye cyane, kuko amasezerano yatangiye gushyirwa mu bikorwa aho amafaranga yagenwe, yatanzwe kandi agakoreshwa icyo yagenewe. Hano mu Bwongereza ho bavuga ko impamvu nk'uko bivuze mu mvugo y'icyongereza nyine was dead and buried, nta bimukira na bamwe baje muri iyo gahunda mu Rwanda. Ntabwo amasezerano niba batanabyumva neza babisobanuze, atangira ari uko umwimukira wa mbere aje mu Rwanda. Amasezerano yatangiye gushyirwa mu bikorwa bohereza amafaranga nk'uko biteganyijwe, kugira ngo abo bantu bazaze bafite aho bakirirwa nk'uko amasezerano yabiteganyije. Kuri cya kibazo nayo nkubajije, ubwo aho mwari mwatangiye kubaka bazakirirwa hazajya iki, bizagenda gute? Aho ngaho hatangiye kubaka, ndagira ngo maze nibutse yuko mbere na mbere aya masezerano ntiyigeze ateganya yuko niba amafaranga agomba kugaruka cyangwa atagomba kugaruka. Ibyo ntibiteganyijwe. Bivuze ngo ushaka no kuyaka ugomba kugira icyo ushingiraho kiri mu masezerano. Icya kabiri, ntabwo u Rwanda rwigeze runyuranya n'imwe mu ngingo zigize amasezerano. Icya gatatu, ntabwo u Rwanda ari rwo rwayavuyemo, ni Ubwongereza bwayavuyemo. Bivuze ngo rero amafaranga azakoreshwa icyo yari yarateganyirijwe. N'ubundi hari hateganyijwe mu masezerano ko amazu yubatswe azabamo abimukira hamwe n'abanyarwanda. Bivuze ngo rero abanyarwanda bazayabamo. Ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika muri Espanye buravuga ko bwemeje gahunda yo kwishyura impozamarira abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'abihayimana, ariko ntiburatangaza ku buryo burambuye ibikubiye muri iyo gahunda. Mu nama y'abepiskopi, umusenyeri yemeye uruhare rwa Kiliziya, anasezeranya ko inzugi zizahora zifunguye ku muntu wese wakorewe iryo hohoterwa. Mu mwaka ushize wa 2023, komisiyo yigenga yavuze ko umuntu urenga umwe mu bantu 100 mu banya Espanye ashobora kuba yarakorewe ihohoterwa akiri umwana n'abihaye Imana muri Kiliziya Gatolika cyangwa se n'abantu bari mu bigo bigenzurwa nayo. Ini bisigahuza miryango tugeze ku isaa 12 zirenze ku minota 38 mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio za BBC London ni saa 11:38. Turakomeza amakuru mu kanya nyuma y'akaruhuko gato cyane. Ndi Prudence Ngyumva. Dusubire mu Rwanda, aho umukandida wigenga mu matora ya perezida Philippe Mpayimana avuga ko yifuza ko amatora ateganyijwe mu cyumweru gitaha yaba igipimo cyaho avuga ko abanyarwanda bageze muri demokarasi. Uyu mugabo utarashoboye kubona ijwi rigera no kuri 1% mu matora aheruka, aravuga ko yizeye ko azabona amajwi arushijeho, kandi ko ngo nibitaba nabyo mu magambo ye ubutumwa bizaba bimuhaye buhari. Mu gihe yabatorewe gutegeka igihugu rero, Mpayimana avuga ko yiteguye kuvugurura imiturire, ubwubatsi bw'amazu, bukabungabunga ubutaka buto igihugu gifite. Naho mu bubanyi n'amahanga, Mpayimana avuga ko ngo yifuza ko Afurika ishyira hamwe, ndetse ko ngo yanakuraho inzitizi zose zibuza abantu kwisanzura ku mugabane wabo. Ibindi tubibaza Jean Claude Mwambutsa wagiye mu bikorwa byo kwiyamamaza.
mu gihe hasigaye iminsi 6 ngo habeho amatora y'umukuru w'igihugu mu Rwanda, umukandida Philippe Mpayimana yavuze ko yifuza ko abanyarwanda bazagaragaza ko bazamutse mu myumvire. Kuri we ngo aya matora akwiye kuba igipimo cy'aho abanyarwanda bageze bumva demokarasi n'uko abantu bagomba gusimburana ku butegetsi. Ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru, Mpayimana yavuze ko yifitiye icyizere ngo arumva azitwara neza mu majwi kuruta uko byagenze mu myaka 7 ishize. Ndashaka ko amatora azaduha igipimo cy'abanyarwanda imyumvire bafite kuri demokarasi. Nirongera nkabona 1% nabyo bizaba bifite igisobanuro, ariko je nifuza ko naba menshi kurushaho, ni nako bizagaragaza ko abanyarwanda batangiye kumva ko ubuyobozi buturuka mu bushake bw'abaturage. Nk'ubu dufite ubuyobozi twakuye ku rugamba rwo kubohora igihugu. Ibyo byinjiye bimaze kwinjira mu banyarwanda ko nta yindi nzira yindi yo kuba umuyobozi niba utarabaye muri FPR. Mu gihe yaba ageze ku butegetsi, Mpayimana yavuze ko yakwihutira kuvugurura imikoreshereze y'ubutaka, abubaka bagakoresha ubutaka bazirikana ko hakenewe naho guhinga, dore ko igihugu gifite ubutaka buto. Nko ku mujyi wa Bugesera ukareba ubutaka wubatseho ukuntu bwera, ndibaza nkavuga nti iriya nzu uwayiterura akayitereka hejuru y'iriya aho yabivuye nta kamaro hagera kurutaho. Aba komisiyoneri uzababaze umubare w'ibibanza bagurisha, ubabaze noneho ese ni imirimo ingahe mugurisha. Bigaragaza ko abantu bashaka kubaka, ntago bashaka guhinga. Mu gihe yaba ayoboye igihugu, Mpayimana avuga ko yakwihutira kuvugurura imibanire y'u Rwanda n'ibindi bihugu. Kuri we ngo Afurika yaba imwe, imipaka ntibe yo kwigizayo abasangiye umugabane. Naho ku miyoborere y'igihugu, Mpayimana avuga ko azashyira imbere ihererekanya ry'ubutegetsi, kandi buri munyarwanda akumva ko nta muntu runaka wavukiye gutegeka cyangwa se uhejwe mu myanya runaka y'ubutegetsi. Tukiri ku mugabane wa Afurika, tuve mu karere tugiye mu burengerazuba bwawo. Muri Niger biravugwa ko abasirikare bagera kuri 14 biciwe mu gitero cy'ishuma cyagabwe n'abarwanyi ba Kisilamu mu burengerazuba bwa Niger. Ni igitero kiyongera ku bindi byinshi bimaze igihe bigabwa, kandi gikozwe nyuma y'iminsi 2 gusa. Abategetsi ba gisirikare muri Burkina Faso, Mali na Niger bemeje umuryango mushya bahuriyemo w'ibihugu byo mu karere ka Sahel. Ingabo za Burkina Faso zatakaje abasirikare bagera kuri 200 kuva mu ntangiriro z'uku kwezi gushize kwa gatandatu mu mbabari. Umunyamakuru wa BBC uri mu karere aravuga ko izi mfu zingana gutya zizamura ibibazo bishingiye ku bushobozi bw'ingabo zifashwa n'Uburusiya mu gukumira ibitero by'abarwanyi. Reka noneho tujye mu mikino, kuko mu Budage muri iri joro hateganyijwe umukino wa mbere wa 1/2 kirangiza mu guhatana igikombe cy'Uburayi cy'ibihugu. Ubufaransa burakina na Espagne. Ibindi tubibaze umunyamakuru wacu Yves Bucyano ubikurikirana ari Kigali mu Rwanda. Umutoza w'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa yabwiye abakomeje kwinubira umukino utaryoheye ijisho ikipe ye iri kwerekana mu mikino yo guhatanira igikombe cy'Uburayi ko baza gushaka ikindi bareba aho kureba uwo mukino. Ku isaha ya 3 z'ijoro i Kigali n'i Bujumbura ruraba rwambikanye hagati y'Ubufaransa na Espagne. Ikipe y'Ubufaransa yanenzwe n'abantu benshi kubera gukina umukino utaryoheye ijisho, mu gihe ari ikipe ifite abakinnyi bakomeye kandi bakina mu makipe azwi ku mugabane w'Uburayi. Bamwe mu basesenguzi b'Uburayi cyane cyane mu Bwongereza bavuze ko bahitamo gufunga ibitambaro bipfuka amadirishya mu gihe umukino wabera mu busitani bwo mu ngo zabo. Ibi bibaye nyuma y'uko Ubufaransa bwarinze bugera muri 1/4 cy'irushanwa mu Budage, mu gihe nta mukinnyi wabwo watsinze igitego mu buryo busanzwe bw'umukino. Ibitego byabo 3 muri iri rushanwa, muri byo 2 byitsinzwe n'amakipe babaga bahanganye, hakaba n'icyatsinzwe na Mbappe kuri penalty ubwo banganyaga na Pologne igitego 1-1. Umutoza Luis de la Fuente wa Espagne we yanze kwemeranya n'abavuga ko umukino w'Ubufaransa urambirana. Avuga ko kuri ubu aho irushanwa rigeze ibyo kuryoshya umukino nta gaciro bifite, ku icyangombwa ari intsinzi ibyo ikipe yakina byose. Mbappe yakomeje kugorwa no kwigaragaza nyuma yaho ahatiwe gukina na gapfukazuru nyuma yo kuvunika izuru mu mukino Ubufaransa bwatsinze Autrichia 1-0. Birashoboka ko yaza kugaragara muri uyu mukino. Abaraguza umutwe mu binyamakuru byo mu Bwongereza baha amahirwe Espagne kuza kuwutsinda. Mu wundi mukino wa 1/2 ku munsi w'ejo Ubwongereza bukazahura n'Ubuholandi. Urakoze Yves Bucyana, unatugejeje ku isaha y'ikinamico Urunana.
Muzara akomeje kuvutswa uburenganzira bwe bwo kwiga uko bikwiye. Hagati aho Honorine mu ngamba nshya zo kwiyunga na Nyirabazungu. N'urunana. Kubera iki se uvuga ko ugize Imana Stephen? nje nikandagira mvuga ngo nshobora gusanga wagiye mu Misiri. Waruje kundeba ngo mpikiraka se? Cyane rwose kandi gishyushye. Hakamba n'ibintu byo guhinga utajya ubiha umwanya turashobokana ra? Ntabwo ari ikiraka cyo guhinga gushakira. No gukora ikiyede ku ishansiyo none cyane. Mfite akazi kenshi rwose. Ushobora gukora ikiyedi, ushobora kuvoma, ushobora gutwara itaka. Mbese hari akazi gatandukanye biraterwa nako ushaka. Umva aho nibizima rero. Ndakora agahemba menshi. Agahemba menshi se ko ari igifundo ukabutazi kubaka. Ubwo urahitamo hagati yo guhereza cyangwa kuvoma. Umva wowe tugende ntugire ikibazo. Byaba guhereza imbaraga ndazifite. Byaba kuvoma umutwe wanjye uri tayari. Umva byaba gutwara itaka byose ntaribi. Tugende rwose. Nta wundi wandangira se ugira courage nk'iyawe ko nshaka babiri cyangwa batatu. Ariko suririrwa ujya kure wafashe mukobwa jana ko hari kandi nawe ko ari umukorana bushake. Mukobwa jana ura mudamu wawe. Ngewe rwose byaba kuvoma, byaba guhereza, byaba gutwara igitaka. Icyo ushaka cyose ndagikora. Cyadashoboye se. Ariko Pascal, ndakumva. Umugore wawe ufite umwana w'uruhinja koko akagira n'urucutse nawe kimugenda ku ngutiya urumva yakora akazate koko. Mukobwa jana uzi imbaraga agira. Umva uriya muto gukora muhetse ntibyamananira. Ucutse we rwose niwe wamucukurira akanogo akicaramo ntacyo biba bimubwiye aragoma akikinira n'iminyorogoto ukaza kumukura murangije akazi nta kibazo. Ubwo se yagize uhondi bereka mutarukirana abakizwa niki? Ibyo se ko byaba ari ibyago bibaye kwishangiye urumva twabikubaza. Impanuka nk'izindi zose. Mukobwa ja oya. Ndajyana n'umugabo wawe guma hangaha wite ku by'urugo nta mwana nshaka kwishangiye. Ariko urasi Muzara ufasha amakaye ugiye kwiga Pascal. Wamusibye akamfasha abana nkajya kwicira inshuro. Hanyuma se mwasibye umwana mukumva barimo muzabakizwa niki? Wamuritse se kandi na Alphonse uraho ntaba yoroshye. Ariko se wibyo bije mute Stephen? Kwicyo ushaka ari abakozi ibyo byo kwigira umuyobozi w'amashuri ngo umenye abana biga n'abatiga ubyitereye mute? Wanshakaga cyane se? Cyane rwose. Nje ntekereza ko nshobora gusanga wagiye nibaza niba nagusanga ku kazi. Ubanza ushaka cyane niba wumva gushobora no kunsanga ku kazi. Ntabwo byoroshye da. Cyangwa wongeye kurwaza umwana none urakeka ko ari amarozi Honorine? Oya, umwana wanjye ni muzima ntabwo arwaye. Ngaho rero mbwira icyo ngufasha nkurebere vuba njye mu kazi ntarakererwa. Urebye n'ubundi icyo ngushakira wakimfasha nimugoroba uvuye ku kazi. Icyo nagufasha nimugoroba ntagufasha aka kanya se ni iki Honorine? Si cyo nkura mu nzu yanjye se? Oya ntabwo ari icyuma rwose. Ni umuntu nyine twagiranye ibibazo nashakaga kujya kumfasha kugira ngo niyunge nawe. Karemera ko najyaga mbona ari umuntu mwiza mwapfuye iki Honorine? Cyangwa ni wowe wamushizeho isoni? Karemera nta kibazo dufitanye. Ikibazo ngifitanye na mama we. Kuzakora ibaramuko yuko bukwe mwapfuye iki? Nyine urumva nubwo nanjye wenda ntarishyashya ariko n'uriya mukecuru ntabwo yoroshye pe. Ubwo rero twagiranye akabazo ahita bikomeza cyane nshatse kumusaba imbabazi arazinyima. None se ko wumva wamusabye imbabazi akazi kwima urumva ngewe nagufasha iki Honorine? Icyo wamfasha wanshakira umwanya tukaza kujyana ukatubera umuhuza. Kandi wumva adashaka kukubabarira? Ikibazo nuko atazi niba nshaka no kumusaba imbabazi kuko nagiye ntemera ngira n'ijambo na rimwe mvuga yahise anyirukana nyine ngo nimuvire mu rugo. None se kuki ari ngewe wahisemo kujya kuguhuza na Nyirabazungu? Nuko nzi ko umwe mu bantu inaha yubaha umusabye umwanya ntiyawukwima kandi umubwiye ati hangana utega amatwi Honorine wumva icyo akubwira nabyo ntiyabyanga. Niba ari ibyo uba wibwiriye amaboko yari kugufasha. Buriya ni inshuti ye magara rwose ntabwo yamusaba ikintu ngo akimwime. Nabyo nabitekereje ariko Rangwida ndamutinya. Ushobora kumwitwaza ngo agiye kugusabira imbabazi yahagera ahubwo akaguteranya. Ibyo ari ukwiyunga bigahinduka guhangana. Nta kibazo ni ntakiri kare ndakubwira uze tugiye turebe ko yemera mukaganira. Nukuri urabunkoreye pe kubana na mabukwe tutumvikana birandemereye. Wakubitiraho rero ko n'umuhungu we Karemera mukunda byabuze urugero bikarangira ngiye nsigaye hagati nk'ururimi. Harya ubundi ko ntakubajije Honorine ngo mujya gushwana wari wamukoreye iki? Ko mbahamagara ntimwitabe. Tuyisenge Ange. Karama.
umugwaneza muzara ko atitaba ntawe uhari. byagenze bite se ko ataje kwiga? Yasigaye mu rugo. harya muravukana akaze? Yego. umubwire ejo azaze kwiga utihumura, ntabwo abandi bana bazaguseka mwarimu yarababujije, sibyo? Yego. Ariko n'ubundi yari yoze yanambaye ngo tuzane kwiga, nuko iwacu bahise bamubuza. niba ari uko nta karamu afite umubwire tuzaze wige, mwarimu azagutiziye, sibyo? uti kandi abanyeshuri barakubabariye, nta kibazo uzagaruke mu ishuri. Erega yasibye ngo asigare ku rugo. ababyeyi banyu se bagiye he? Bari bagiye mu kiraga. none se nta ngufuri mugira ku buryo mwafunga ababyeyi banyu bakajya mu mirimo, namwe mukaza kwiga? Nahise abana nabo babajyana mu kazi mwari. noneho yagumye ku rugo ngo arere abana? Yego. Mama iyo yagiye mu kiraka ahetse umwana banga kukimura, bakamubwira ngo umwana aratuma adakora neza. Use koko mana yanjye uyu mwana azaba uwande? Data we, use nari nzi ko ngiye kumushyira mu itsinda akigana n'abandi kubara, none dore ntawe uhari. Kandi muzara kugeza ku 10 ntarabimenye. byibuze se ejo azaza akaze? Niba nta kiraka babonye azaza. niba kibona bizagenda bite se ubu ngubu? none se Kristoni najya kuvoma wowe urakora ikinara? Njyewe ndasigara ntetse. nohisha ko uhita wigira mu bitabo se kandi amasahani atogeje ntaha hanze hakaba hadakubuye, biragenda bite? Kristoni nava kuvoma arahita yoza amasahani, nanjye mbe maze guteka nkubure ku irembo, ubundi duhite dufata amakaye dusubire mu masomo. ibyo nta kibazo rwose. mpfa kujya mu makaye mwamaze gukora iyo mirimo yose. Nyogoko, reba hariya ku irembo. simbona wagira ngo ni Karemera na mukiwe baje hano se? N'ubundi nibo. Ariko bari kumwe na mama wa Linda. Muganga Devota? Yego. buriya se nka Karemera na ririya shyano bareteta baza mu rugo rwanjye kugira bate? Ese muri aho mubyeyi? muri aho muga, amakuru y'iminsi se? Yewe natwe turaho. Ko mutwitegereza cyane se aho muraduha? turabaha cyane rwose. gusa urabona ndi umutindi ku buryo umushyitsi yaza nkabura icyo mwakiriza koko? Ntiwumva arata. Uwagendera yagendera mama nyirabazungu. natwe twagusuhuje mama. kunsuhuza se ni uko mpekera? ni uko ukuramutsa. ni mu bireke kundamutsa maze mpfe. rata amakuru yawe muga? Amakuru ni meza. Twari tuje kugusura njye na Karemera na Honorine. mvura nkubwire muganga, urabizi ndagukunda pe, utuvura neza tukishima kandi wigirira n'umutima mwiza. nuko urakaza neza urisanga hano mu rugo rwa nyirabazungu. Ariko na Honorine na Karemera nabo wabaha ikaze kuko turi kumwe. Karemera na Honorine tuzongera guhurira mu ijuru nibagirirwa ubuntu bwo kurikandagiramo. Oya mama, wivuga gutyo pe. Yego nibyo barakosheje, ariko nyuma bamenya amakosa yabo barayicuza, none bari baje no kugusaba imbabazi. Imbabazi? ntazo nabaha. ibyanjye nabo byararangiye. Kuvira ishyano ry'umugore ryampangara rikambwira ngo ndindiririze, nahise mbakaraba bazibane nzibana. Nanjye nabagaye cyane, barahemutse pe. Gusa nk'umukristo ngira ngo urabizi ko ijambo ry'Imana ridukangurira kubabarira abantu bose, ndetse tukanababarira n'abanzi bacu. Devo, Karame, nkababarira umukazano watinyutse kunyita indiririze? Wamubabarira rwose, apfa kuba yemeye ikosa ry'akaryihana akanarisabira imbabazi. Ese Devo, Karame, reka tuvuge ko nishatsemo izo mbabazi da, nkamubabarira. ubwo se nasubira nkamubonamo mukazana nk'uko byari imbere, cyangwa namubabarira ariko iby'ubukazana na nyirabukwe bikarangiriraho? Yesreya, amakuru ki? Amakuru ni meza kiri, wese wiri utesheri w'abandi. Bondaho ni ibisanzwe by'akazi. Cyakora ndabona noneho ngashoje. Ariko banza ko uyu munsi kari kakubanye kenshi cyane. Nari ngafite ariko gasanzwe. Nakwandikiye message ebyiri zose mbona nta nimwe usubije, ngira ngo kakubanye kenshi, kumbe wanyihoreye. Oya ntabwo nakwihorera Leya mwiza. Ubwo se twaba dupfa iki koko? None se kuki utigeze usubiza koko? Tuvuge ko utazibonye se? Nazibonye ariko mbura uko ngusubiza. Kuko akenshi iyo ndi mu kazi sinkunda gukoresha telefone. Wenda wabura umwanya wo kumpamagara, ariko se wabuze n'uwandika ubutumwa bugufi koko kiri? Sinihutiye kukwandikira message kuko numvaga nindangiza akazi ndi buze kuguhamagara. Ubuse tuvuge ko iyo ntaguhamagara wari kwibwiriza ukampamagara.
mbuzwa n'iki se n'ubu rwose umpamagaye ndimo ntekereza ko nimara gufunga mpita nguhamagara tukavugana. urambeshya ntabyo wari gukora rwose. Kuko nabura amayinite yo kukuvugisha se? ikibazo wagira si amayinite. None se kuvuga ngo sinari kuguhamagara nari kubuzwa n'iki? Nimero za telefone yawe ndazifite, telefone ihamagara ndayifite, n'amayinite ahamagara ndayafite. Urumva icyari kumbuza kukuvugisha ari iki koko? wenda ufite abandi b'ingenzi ugomba guhamagara. Oya si uko ngeye nteye. Umuntu wese tuziranye aba ari uw'ingenzi kuko simba nzi impamvu Imana yamushyize mu buzima bwanjye. none se kuki hari abo wubaha nawe uca amazi? Wampa urugero rw'umuntu naciye amazi Leya? ndajya kure se kandi mpari. mperaho urebe igihe nahereye nkwinginga ngo tuzasohokane ukaba warananiwe. Ariko narabikubwiye Leya, kiriya gihe bwari bwije cyane. uyu munsi se noneho ko mbikubwiye hakiri kare noneho waboneka tuze kugenda. Ubu se nigeze mbishyira muri gahunda y'umunsi Leya? Kandi nk'umuntu ujijutse uzi akamaro ka gahunda y'umunsi. ariko kiri wazeruye ukambwiza ukuri kutanshaka mu buzima bwawe basi nkamenya uko niyakira. Singushaka mu buzima bwanjye ntese Leya. nukuri ukabya kunyigiraho ibuye pe. uzi ko njya no kuguhamagara nkatengurwa kubera gutinya kunca amazi. devo karame tansiyo. ni ukuri mbabarira mubyeyi, birancitse rwose, ntabwo nari nagambiriye kugutuka. wowe ugira ikinyabupfura ndabizi ko utari ubigambiriye, ariko ubyitondere, ntabwo ndi umukecuru, ndi kirimensi ya nyirabazunguzuzu. urakoze rwose kumbabarira kandi sinabisubira. ngaho rero wunuri wumvise icyo umubyeyi akurega, ngaho nawe gira icyo utubwira. nyine ngewe rero uko byatangiye. oya ntako byatangiye, ahubwo banza uvuge niba iryo jambo wararimbwiye cyangwa niba nkubeshyera. ariko nyine aho byaturutse si biki. ngewe nakubwiye ngo imbere y'aba bantu harimo umugabo wawe Karemera ndetse na nyokobuja Devota, babwire niba koko waranyisindiririzi cyangwa nkubeshyera. none se kutareka nisobanura ngo nabo babyumve icyabiteye. Devo karame muhaguruke mutahe nanjye njye kwiryamira, ubwo ibyo kwiyunga biranze. ariko rero wareka rwose tukumva icyo nawe bivugaho noneho. erega uranshyigikiye nta soni, icyo abivugaho se ni igiki kirenze kuba yaranyisindiririzi. ngewe namubajije ngo mbere y'uko tujya mu bindi nabanze yemere niba iryo zina yararinyise cyangwa amubeshyera. ibyo natabikora ntacyo mvugana namwe. nori karame kora icyo umubyeyi agusaba. niba waramututse icyo gitutsi ubyemere, niba kubeshyera nabyo bivuge kugira ngo tubone uko dukomeza. nyine narabimwise. aho mwabyumvise, ubwo abyemeye nta kindi nongera kuvuga, ahasigaye ni ahanyu mubikize uko mushaka. ngewe nyine nanjye nta kindi mvuga usibye gusaba imbabazi. wenda twari tumaze iminsi tutarebana neza, ariko ndemera ko nakojeje cyane. sinari nkwiriye rwose gutinyuka kwita amaboko indiririzi, mumbabarire. mubyeyi mwiza, urumva ko umukazana yakosheje ariko aremera ikosa agasaba imbabazi ndetse akemera ko atazanabisubira. ariko ubwo icyo kintu ntacyumva Deva, ishyire mu mwanya wanjye maze wumve icyo kintu uko kingana. ese buriya byaba byagenze gute kugira ngo uhangare rangwe idumwite indiririzi? ni ukuri ndapfukamye do, kandi nzamuye amaboko hejuru nsaba imbabazi. mbabarira rwose, wirengagize ibyo nagututse byose, twongere kubana neza nk'abana n'umubyeyi. mbabarira mama rwose, kuva Honorine yemeye gushyira amavi hasi agapfukama akagusaba imbabazi, ihangane umubabarire rwose. none se kucecetse ntacyo tubwira mubyeyi, wemeye kumubabarira cyangwa urabyanze? izi mbabazi nyirabazungu asabwa se arazitanga? ntuzacibwe n'ikiganiro urunana cy'ubutaha. ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radiyo BBC ku wa kabiri no ku wa kane saa 12:45 z'umugoroba. ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. kuyigeraho andika ijambo ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo. uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783 18 10 64. mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook. kwigeraho no kwandika ijambo urunana. dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi, naho butaha. barakoze bagenzi bacu bo mu ikinamico urunana. ni n'ahangaha turangirije ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba ku wa kabiri. ushobora kongera kubisanga kuri bbc gahuza.com.
ariko nkwibutse ko u Rwanda rwashinje guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhora irutangazaho intambara kubera kunanirwa kuhashya imitwe y'abarwanyi mu burasirazuba bw'igihugu. Aya makuru yarabona nini yadukunda twafashijwe na Chris Lovelock kugira ngo amajwi kugeraho ameze neza n'igeni Prudence Njumva wakoze gusangira umugoroba natwe urararyana.